You've been on my mind. You've been on my mind. Come and dance with me. You've been on my mind. You've been on my mind. Come and dance with me. You've been on my mind. Come and dance with me. You've been on my mind. Come and dance with me. You've been on my mind. Throughout space and time, you've been on my mind. Like a sweet red wine, you breathe. Bolçalar olsun. Suyunçaydan barına, yaşına da karına. Okpay kaldım demegile okmuşka көңіл bölөгülü. Бүгін bayram, бүгін той. Мына босығуға Құдай бұйырса, келін келді ақшөкілі жамынып, періштедей бетінен нұр ағылып, күлкісіне шыңғыраған бұлақтай, наристенің үні тұран жаңырып. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум, асқазы отырек аққан бақчан аталар, ағылы жегенелер. Қызмат қылған жеңелер, башқырғатқан байкелер, төрді отырған тайкелер. Құдай қошқан құдалар, Уран Мырзаның достыры, бүгінгі тойымыздың жалпы жаштары. Біз келдік береке берсін, ырысты келсін деген жақшы тілек, жақшы ниетменен, Уран менен Айжандың үйленіп бөдақ тойына қош келіпсіздер деп қол чап қойылы тұрғандар. Аны бесе, шындай қолшаулардың қоштауысында, күздігін аяқтады айдағандар, көчеге сыртқа шығат жайнаған ба. Күзінде кафелер борсық жытту, аш тойдың қазандары қайнаған мал деп. Күздің берекесі менен, Құдайдың бұйрығы менен, дастарханды кенен жайып, бардыңыздардың башыңыздарды жақшы тілек, жақшы ниет менен, оғлы менен келініне ақ бат алсам ба деп той беріп жатқан, үйдің есі, тойдың есі, Шурқан апамызды қол чап тосылғала. Шурқан апамызды. Апамызды шаңды қол чап береді. Şanlı çoğalız, çoğalız, toplamayalım, gittik, o taraf, sol taraf. Бәрекелді, құрмет опа, тойыңыз құтты болсын. Мына сіздің тойыңызға деп, ақсақалын жайқалтып аталарымыз баштап келіп отырады. Сіздің тойыңызға деп, белектерін көтеріп апаларымыз қоштап келіп отырады. Сіздің тойыңызға деп, ұрда перемде, ұрчылар, бейлі перемде, бейчілер келіп отырады. Жадағасы Шурқан апа, сіздің тойыңызға деп, Құбанғандан ғилау ечілерді келіп отырады. Егнегізгісе, екі жашқа жақшы тілектерін арнап, белектерін қамдап, шашы пұшып, такси жалдап, машинаны рөліп бекем қармап, алыстан, жақындан жек жарықтар келіп отырады. Айтылған ар бір қонақтың тілегі сіздерге қабыл болсын. Ардайымыңызда той болсын, жақсы тілек ой болсын. Ұрсақ болса тойды баштайлы. Бәрекелді, келіңіздер аны бесе. Шурқан апамыздың ұрсаты менен тойды баштайлы.
Эми той элерин сыйлап бир 10 мүнөткө ордубуздан туруп берели. Алаканды шаңды уруп берели. Сиздер көптөн күткөн бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү алтындан сөйкө тагынган ак жолук башка салынган Айтылуу Таалайбек кудабыздын айжан кызы менен Шуркан апабыздын Уран уулуна калганы ачалы чачыланы чачалы жар-жардын коштоосу менен өрүбүзгө шаңды тосолот. Кол чабалар. Апа шаңды болча берели. Konuktör toyelerin silap bir 5 minut turup turan ordumuzda. Hurmatlı iki jaş, kuş bolunuzlar beken bolsun. Eki dege baktılı bolunuzlar, aytılgan ak dilek akbatalar sizlerge kabul bolsun deyli. Atası bilen apası kızından suraydı eken. Kızım bizdi jakşı görösüңбү же жолдошумду деп. Анда кыз айтат дейт, албетте жолдошумду жакшы көрөм деп. Ата эне дарына деген, биз сени 18 жыл бактык, чоңойттук, өстүрдүк, ал эми сен жолдошумду жакшы көрөм дейсиң десе, кайра кыз айтат дейт, ата апа туура мени 18 жыл бактыңыздар, чоңойттуңуздар, албетте чоң рахмат. Бирок бул менин өмүрлүк жолдошум, мени мындан ары 80 жыл, 100 жыл багат деген экен. Ал сиңер урматтуу эки жашооңуздар 100 жылдык таттуу болсун деп болча менен жеңилет. Kurban Turan Mırsa, Peygamberimizin bir hadisinde, özünüz ile. Peygamberimizin bir hadisinde kız degen atadan güye olaga amanat dep aytılаткен. Kuday buyursa şol amanatыңызга бекем болуңуз. Мына ушул күнгө чейин сиздин эки журтуңуз болгон болсо, мындан ары 3-чү журтуңуз мына алдыңызда калдайган кайын журтуңуз турат. Кайын журт деген эң ыйык, кастарласаң сен ыйык. Толуктап колдо барыңды, көбөйткү көгагыңды, сактагын намысарыңды, сыйлап алгын айжан аттуу сулуу жарыңды деп. Колду төшкө алабыздагы кайын журт жака ийилип салам салабыз. Кайын журт сиздер үчүн чоң рахмат. Шуркан апа, булдарга келиңиз. Али урматтуу айжан, кыргызда жакшы сөз бар. Кыздын барар жери күйө, таш түшкөн жери оор деп. Кудай буйруса мына Шуркан апабыздын босогосун келин болуп аттадыңыз. Ошол үйдөн кемпир болуп чыгыңыз. Шуркан апабыздын үйүнө таштай катып, суудай сиңиңиз. Анан сиздин кулагыңызга күмүш сырга болсун.
Түшкө чейин уктабай, эртең менен эрте туруп, ушу кайненеңизге чай берген келин болуңуз. Кайненеңиздин сөзүн жерге таштабай, уга турган келин болуңуз. Кайнага кайнелерди урматтап сыйлай турган келин болуңуз. Абысындар менен аңдышпай, кайнежелер менен сынашпай, сырдаша турган келин болуңуз. Конок келсе кабагын кашым дебей, жакылдап тозо турган келин болуңуз. Төркүн жака кеп ташыбай, төркүндөн эт ташый турган келин болуңуз. Эт элемес анда-санда сүт ташый турган, кыскасы бүт ташый турган келин болуңуз дейли. Ана мынакей Каалайбек кудабыздын үйүнө барып, бир жумат жатпай турган келин болуңуз. Эң негизгиси Шуркан апабыздын урук тукумун көбөйтүп, роддомго жылына каттай турган келин болуңуз деп апабызга бир жигинип коелу. Апабызга жигинип коелу. Барекелде болчуңар. Апа, келиңиз. Келиңиздин чекесинен өп, оң кулагына эммен колума түштүм деп атыңыз. Болду. Болчуңар турабыз. Өп, аялыңды бекенің армада қойыңыз бар. Барекелде. Урматтуу эки жаш, Кыргызда жакшы макал бар. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп ансыгандай, элдин ак батасын алган, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, Кыргыз элине чоң салымыңыздарды кошкон, Кыргыздын үлгүлүү үйлөрүндөн болуңуздар дейт. Эки жашка кол чаап берели, эки жашка төрдөн орун берели. Жылайланбай эки жаштын бешик тоюна келенде полча эки жаш төргүзө турат. Орналдыса. Орналады. Кавашкан эки кол, жанашкан эгиз жол. Жайлы дастархан сиздер үчүн дастархандан орун алалы. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эки жашка жакшы тилек ниеттерди айтып туралы. Анда эмесе тоюбуздун башында сиздер үчүн мынакей Мариятын тойканасынын кызматкерлери коштоосунда козу күрелди алып келели. Мынакей майстер коштоп коебуз. Козу күрелди тосуп алалы. Той башында бир жагымдар десте болсун, той элеринин атынан Кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, Кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген кызматкери алдыңыздарда Дилшат Кангелдиева эжекебизди тосуп алады. Кол чабуулар. Чын рахмат. Саламатсыздарбы? Кадырлуу меймандар, тоюңуздар болсун, той ээлери. Жерлештердин тоюнда чын жүрөгүмдөн сиздер үчүн ырдестекти аябайм. Эки жашка башкан болсун, күрөктүү болсун. Алтын күмүш чийип байланбай, ар бир күндү күткүм майрандай. Дүйнөдө ашкан байлык жок, күмүш күндөр алтын айырдай. Өмүр бербек муңга батсын деп, өмүр берип жыган тапсын деп.
Чоң рахмат, кадырлуу меймандар. Мен да ушул 2 жашка өзүмдүн инем экөөңүздөргө чын бакыт каалайм. Кармашкан колуңуздар түбөлүктүү болсун урат. Айжанка, сиздер мага сөз беришиңиздер керек. Анткени мен алып келген жажар айтып, алып келген 2 жаш ар дайым бактылуу болот. Буга мен гарантия бере аламбы? Бериңиздер. Уктуңуздарбы 2 жаштын берген убадасын? Анда эмесе бактылуу болуңуздар, көп балалуу болуңуздар, өмүрлүү болуңуздар. Азыр мен сиздердин атыңыздардан келген ардактуу асыл меймандарга арнап, той ээлеринин атынан өмүр деген чыгарманы арнап койгонго уруксат этиңиздер. Жашооңуздар ар дайым шаңдуу болсун. Бәрекелді, чаңырақладаны бесе, келіңіздер бүгінгі тойымызды ашып береміз еміне. Бұл тарапқа Шорукан апамыз баштаған. Жаны шадылен Нұрилап жевізді, Ұланбек ағамызды, Зарина жекевізді. Жалбіле Уран Мырзаның бір туғандарын шақыралы. Шорукан апамыз баштаған
Урам мырзанын бер туугандар келиңиздер. Нуриле жеке, Уламбайга келиңиздер, тойду ачып беребиз. Өткөндө бир той алып барып атсам свадьба. Үйлөнүп аткан бала айтат, тамада балке менде 5 саат тура беремби дейт. Мен айттым, сени бирөө үйлөн деди, туруп турасың деп. Эми экөөңүздөр туруп турасыздар, 5 саат бою. Келиңиздер. Ордубуздан туруп коелу. Урматтуу Шуркан апа, дагы бир жолу тоюңуз кут болсун, той кылынсын. Oyunda bolsun kastında, oyunda bolsun dostunda, beyiş bular bir eninin tamanının astında, enini sıylandıktan anıyık sezet bardıkçan dep, bana Uram Mırzaga ak sütün berip çoğaytı uşul güngö uşul darajaga jetkizgen, üyübüzdün toyubuzdun iyisi, Şurkan apabızga bir dürküröt kolça berele. Anımızı ilk birinci jakşı dilek özünüzden. Ардактуу конокторлор, куш келипсиздер. Ар бир басып келген кадамыңыздарга роза гүлдөр төшөлүп турсун. Жакшылык тилеп келсеңиздер, сиздердин баардыгыңыздарга жакшылык каалаймын мен дагы. Мен кымбаттуу кудалар, куш келипсиздер сиздер дагы. Мен эмне дейм, ушу 2 жаш ушу балам, келиним бактылуу болсун. Түбөлүккө кармашкан колдору үзүлбөсүн. Ömürleri uzun, rızkı geçiktүү болушsun, эки жакты тең сыйлаган алдыңкы жакшы жаштардан болсун. Ошо эң кубаны бактылуу болгула. Анан ушул келген коноктор азбы көппү, көңүлдүү ушул берген чайды жакшылап ичип, жакшылап отуруп, ырдап, чордоп oturup kettiğinizleri suranam, sizlerden tanımasın. Атене улуна эч качан жамандык кааламайт экен. Мына урматтуу Шуркан апа, айтылган тилегиңиз кабыл болсун. Кудай буйруса, Уландын, Урамдын баласынын тоюн көрүңүз. Чөбөрөнүн тоюн көрүңүз. Ушул Урам менен Айжандын төрүндө Шуркан апабыз 100 жашка чейин жашасын дегендер кол чаап коюңуздар. Бекем ден соолук берсе 2 жаштын төрүндө Шуркан апа, Талайбек куда, Айтбүй кудагый 100дөн ашсын дегендер кол чаап коюңуздар. Шуркан апа, өткөндө бир 80 жаш тойдо залды 2ге бөлүп 100ге чыксын, той элери 110го, 120га чыксын деп кол чаап түртүп атсам, антракта той ээсинин эң кичүү келин айтат мага, тамада өзүң бакпагандай оозуңа келген сүйлөй бересиңби дейт. Азгандай Кудайым бекем ден соолук берсе ушул 2 жаштын төрүндө 100 жаштык куткызсын дейли. Ар дайым үйүңүздө той болсун. Анда Нуриле апчабызден жакшы тилек. Урматтуу коноктор, кудалар, ушу тоюбузга биздин элибиздин тоюна келгениңиздерге куш келипсиздер. Ошо эки жашка бакыт талаймын, узун өмүр, эң жакшы бактылуу жаштардан болушсун, бала чагалуу болушсун. Ошо апам биздин атабыз жаш эле өтүп кетти, уматыбы. Апамы капа кылбагыла. Ушул апамы сыйласаңар баардыгыбызды сыйлаган ошол болот биздин бир туугандарды. Көп сөзүм бар да чөкө совсем мындан үнтүп калдым баардыгын. Эми баардыгыбыз эле аман болойлу, тынч болойлу, ушу жакшылыктардын үстүндө жүрөйлү, тойлордо жолугушалы, кудалар менен 1000 жылдык кудалар бололу. Эмки жылы ушул убакыттарда Куда кааласа небере тойлордо жолугушуп той өткөрөлү. Ошол анан ошо 2 жашка баардык жакшылыктар ушу дүйнөдөгү. Самадагы өмүрлөрүнөн узун болсун. Кармашкан болгон эч качан үзүлбөсүн. Бактылуу өмүрдөн болуп жүрөлү. Урматтуу кечиңиздер менен урматтуу коноктор, сиздерди барыңыздарды ушу бүгүнкү
келген үлкеніміздің тойына үш келіпсіздер. Біріншіден ұшу 2 жаш бақтылы болуын деп тілеймін бар. Барлығыңыздарға денсаулық, барлығыңыздарға жақсы игіліктерге жетіп барлығыңыздар ұл-қыздарыңыздарға үйлеп жаман жарықшылықтар наразылық жүреді. Şu құдаларының бәрі 1000 жылдық құда болойды. Денсаулықтарыңыздар сөздерім. Почему волнуемся? Урматтуу ушул тойго келген коноктор, кудалар, бизди сыйлап келген коноктор, уруктугандар, баарыңыздар куш келипсиздер. Мен айтып кетким келип атат ушул биздин эң кичинекей инибиз, эң эркебиз. Ушунчалык бир күттүк ушул күндү. Айжанды бир көп жылдан бери күттүк окшойт. Мына келе турганда күнү келди. Экинчи ушу өмүрлөрү узун болсун. Кармашкан колдору эч качан үзүлбөсүн. Көп балалуу болушsun. Ушул Кыргызстандын эң бир бактылуу, эң бир алдыңкы өмүрөдөн болушsun. Бири-бирин сыйлашсын, бири-бирин түшүнүшүп, ата-энеге, уруктугандарга баарына тең болушsun эки жака. Ошо ак жол каалайм силерге. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Көп деген ийгиликтерге жеткиле экөөңөр бирге. Балалуу чакалуу болгула. Дайым ушул жерге келген коноктор дайым тойлордо ушу жакшылыктардын жакшылыктарына күбө болуп, дайым ушулай тойлордо, ушулай той эмес, балалуу чакалуу болушуп, ушулардын жакшы жетишкен бир ийгиликтерине күбө болуп, тойлордо жолугушайлы. Рахмат айтылған тілектер болсын. Ақтастырғандан орын ала беріңіздер. Шұрқан апа сіз қалыңыз. Қалғаныңыз орын ала беріңіз. Апа, 2 жаш отыр өрсеңіздер болады. Отыр өріңіздер. Апа, бұл тарапта случайно келген қонақ жоқ болуш керек, Бардығы сізді ат души сыйлап келгендер, Азғандай қылалчы. Шұрқан апауызды ат души сыйлап келген қонақтар секундасында 2 жолы бір 20 секунд ат души қолча берет қана келген. Құдалар, Таластан келген құдалар, Болды бейік көтеріп шоуыз. 20 секунд. Ат души қол чапқандар, ат души алақан жайып қалыңыздар, мен ат души бата өріп қойын. Лайым қол чапқандар, күнігі тынбай ақшасынап қалғыла. Омин! Қол чаппағандар өзіңіздерден қалсын, өмір бойы жо қол чапқандардан барысқа сұрап жүріп келеді өлі. Тарсеткен бар тамаша албетті қонақтар. Бұл күлкі денсаулықты мүлкі дегенде қол чабы денсаулыққа пайда кен. Мына 2 жашқа қол чап қоштап, анам 2 жашқа атпатаңыздарды беріп, апауызға дем күш беріп анан кетеміз. Бір мечітте молда еркектерге шарият айтып атат дейді. Еркектер үйіңерге барғанда аялыңардың жасаған тамағын мақтағанды, аялыңардың қылған жұмышын дамықтағанды үйренсеңдер деп. Десе бір шустрый байке үйге барады екен. Аял тамақ беріп жатса, жетайып қарап қойды дейді аял. Аял түсінбейді. Тамақ орталып қалғанда дағы жетайып қарап қойды. Аял түсінбейді. О мен деп тамақ ішіп біткенді айтады дейді. Жаным жақсы тамақ жасапсың, саған чоң рахмат деп. Десе аялы жеңгел орнынан тұра қалды. Жашағаныңызға 21 жыл болды. Ушул кезге чейин бир да жолу тамагын мактаган жок эле. Бүгүн кошунан тамагын бергенде мактап каласың деп коет. Булай деп аткан себеби урматтуу коноктор, аялым бышык курчурак, кай жерге барат тынчыраак, бутумду басып курутту, санымды улап чымчылап деп. Урматтуу жеңелер, жок дегенде бүгүн 5 саатка байкелерди кызганмай жок. Байкелер Кудай берип кызмат кылган кыздарга суктанмай жок. Нары бери басмай жок, бири-бирибизге көз кысмай жок. Антрак бермейинче, бата бермейинче ордубуздан жылбайбыз. Бир кичинекей бала атасынан сурап атат дейт.
Ата койлор канча жыл жашайт деп. Тес атасы айтат деп, койлордун жашашы койчуман менен карышкырдын аппетитине жараша болот деп. Азырындай мынакей жаркыраган Мариотель ресторанына туш келипсиздер, тамада Симон кылга туш келипсиздер, 5 саат бою мен сиздердин кызматыңыздарда аман. Сиздер канчалык кол чап коштоп деп берсеңиздер, той ошончолук жакшы өтөт деп ишенем. Анан мынакей ушул апамдын тоюна апабыздын эң улуу кызы Нурила эженин атынан келип кызмат кылып атам коноктор. Нурила эжем 2 ай мурун чалган. Үкөм той берип атам. Аз эле киши болот, нормально эле алып барасың деди. Анан айттым мен Нурила эже жумушум ушул нормально алып барганга аракет кылайын деп. Десем айт, эгер нормально алып барсам, той бүткөндөн уран нормально жөнөтөт деди. Ошон үчүн нормально отуруп бересиздер. Анда эмесе келиңиздер. Дагы бир жагында жакшы тилек. Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот деп ушул апабыздын 1000 жылдык таттуу кудалары касиеттүү Талас жергесинен келген Талайбек куда баштаган, Айтбүй кудагый коштогон жалпы Айжандын ата журту келип бериңиздер. Чоң ата, чоң апалары, байке жегелери, апче жезделери келип берет. Ата журту, тайкелеринен башкасы бары келет. Жалпы кудалар хош келипсиздер. Тайкелеринен башкасы бардыгы келебиз. Аяш аталар өзүнчө келебиз. Ал эми апче жезделери, бир туугандары, Айжандын бир туугандары болсо чогуу келебиз. Ал эми элдер күтүп атат, кандай элден кыз алдык, кандай жерден кыз алдык деп. Мынакей Талайбек куда менен Айтбек кудагы бери келип коюңуздар. О, куда келиңиз. Кудагы кошо келиңиз. Ойбай, 2 жаштын ата-энеси өзүнчө турабыз мынакей. 2 жаштын ата-энеси, урматтуу Талайбек куда. Мына сиздерде кыз, бул тарапта уул бар экен. Алысты жакын кылган кыз, тамакты таттуу кылган туз дейт. Мына 2 жаш табышып, таанышып, Ала бука менен Талас жергеси куда болуп отурасыздар. Мына 2 элдин ортосунда 2 жаш алтын көпүрө болуп отурат. Ар дайым ошол алтын көпүрөнүн үстүндө жакшылык тойдо жүрөлү. Кудалыгыңыздар 1000 жылдык болсун. Кыргызда жакшы сөз бар экен, урматтуу коноктор. Куда болгончо кулунду бийиңди сураш, куда болгондон кулда болсо сыйлаштыр. Алыс жерге куда болсоң артын жыктап аш келер, жакын жерге куда болсоң түркүнү шак сөз келер. Эми сынашкан эместерди ашкан, жаманды жашырган, жакшыны ашырган 1000 жылдык куда болуңуздар. Мына касиеттүү Талас жергесине келип отурасыздар. Анда эмесе куда менен кудагайды эң акырында алып калам, калганыбыз жакшы тилектерди айтып, белектер тапшырып ордондо беребиз. Урматтуу меймандары, урматтуу кудагыйлар, мына 2 күн мурун Айжан биздин кыз эле, Уран сиздердин уул эле. Мына Кудай буйруп бүгүн баш кошуп, Айжан сиздерге кыз болуп, Уран бизге уул болуп отурат. Менин бул 2 жашка кааларым келечектери кең болсун, бактылуу, таалайлуу, Кыргыздын алдыңкы үй бүлөлөрүнөн болсун, 2 жакты сыйлаган жакшы ынтымактуу үй бүлөлөрдөн болсун. Ушул экөөнүн ынтымагы күчтүү болсо, 2 жак тең биригип ысык чай ичип турабыз. Анан кудагыйлар жылып буйруса небере сүйүңүздөр, чөбөрө сүйүңүздөр, дайыма үйүңүздөрдө той болуп турсун. Уран менен Айжан буйруса силерде ата-эне болгула, чоң ата, чоң эне болгула, келечегиңер кең болсун. Силерде ушундай будан да чоң кылып той берип, кыз узатып, уул үйлөгүлө. Эмне жакшылык болсо, дайым ушул бардык жакшылыкты силерге каалайм. Анан эми Уран менен Урандын кулагына бир эмне кудагыйга да. Өткөндө бир жерде тойдо биздин фамилия кудагый Кундузбек олар деп коет, анан кийин бир жыйылым айтат дейт. Ойбай, Кундузбек олар көпсүңөр го деп. Ансыраарындай Кудайдын кулагы сүйүсүн, биз 11 туушкан элек, бирөөсү кайтыш болуп кетти, 9-буз. 5 кыз 4 эркек. Кудаларыңыз, мына турган кудагыйларыңыз, кыздар баары немелери мына ушулар туушкандар.
Buyursa uğranmına uşup durgan neler menen Kuda kalasa buyursa kattaşıp ne kılıp durasın ki kaynecelerin, bacaların çıkıp kiyip tanışı öğresin. Ar biringizlerin uyuңuzlarda toy bola versin, toy jakşılap ötközüp Aycan, aylanaylar, sizlerge kaalarım birinci dens olup, ömürler uzun bolsun, balalı çakalı bollar, köşüngөр kögörsün. Ata oruna ata olgon eken, yeni oruna yeni olgon eken, siz uşlardın Kudagay jakşılıgын görmösemi? Үйүңүзгө кут береке, ырыскы толуп, Алла Таала бүгүн ушул келген коноктордун бардыгынын ак батасы кабыл болсун, жалаң жакшылыктар коштоп турсун. Hurmatlı Kudagay, hurmatlı meymenler, ben sen bir çala söylep koydum. Bu yerde bayağı talaymen aytты, kız uzattı toyun berip, anam Kırgızda bayağı kızdı, oruna kondurgan sepseri degen bolat emes mi? Anam bir otola sepseri salıp berip berilgan eken, oşol alып bargan töşöpçülerdi buyursa nevrelerin sütünü saralaklıp töölüp жүрүp жыртсын. Anan keyin tuğuşkanların atından oşa barıp kalan eken gorka mebel padarak. Hurmatlı Kudagay, hurmatlı Kudalar, hurmatlı Kudaşalar. Talay aytты бүгүнкү кутмандыгыңар кут болсун. 2 жашка жакшы ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Алдында айдаган малы көп болсун, аркасында эришкен баласы көп болсун. Жолу даңгыр болсун, экөө бактылуу болсун. Toyunuz kut bolsun. Uşul algan bülöңүздүн аягы жеңил болсун. Sizdin үйүңүзгө ырыс кешип алып барган жакшы бülö болсун. Биздин бир тууганыбыз менен таттуу Кудагай болуңуздар, чайыңыздар ортоңузда муздабасын. Ауран Айжан, силерге кааларым ушул кыштын каты суугунан өтүп, жаздын алашарлыгынан өтүп, жайдын аптабынан өтүп, күздүн берекесин жыйгандай, ушундай жакшы таттуу үй бүлө болгула. Анан кааларым буйруса арча эшик, алтын шимек. Урматтуу Кудагай, жээндерден да сүйлөп койсун дейт. Мен жээндердин эң улуураак экен, ошо сөйлөйм. Урматтуу Кудагай, Кудай буйруса келинди киргизип алып берсиз. Үй бүлөңүзгө ак жолтой келин болсун силердин үй бүлөңөргө. Уран, Айжан, силерге кааларыбыз баягы жомокто свадьба менен жомок бүтөт. Турмушта свадьба менен турмуш башталат. Турмушта ар кандай жолдор болот. Ошондуктан ушу азыркы тургандай сүйүңөр өчпөсүн, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, биз сыймыктанып жүргөн үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула. Эми Кудай буйруса ушундай эле көп балалуу, чакалуу болгула. Силердин 50 жыл чогуу жашап, кийин золотой, серебряный свадьбаларыңардын ушул жерде отурган адамдар көз бололу. Рахмат. Алганыбыз кошулалы коштойлу. Рахмат айтылган тилек кабыл болсун. Куда менен Кудагай калсын. Калганыбыз 2 жашка деген белектерди тапшырабыз. Ак сарпандан оркону. Той кыласың. Рахмат. Куда менен Кудагай калыңыздар. Маэстро бир шаңды музыка өрүп койбойбуз. Таласты кудалар бийлеп кетпейлиби я? Бийлебейли ортого. Келгисе, рахмат. 2 жаштын ата-энелери келип коюңуздар. Келгиз. Кудагай келгиздер ал эми 2 жаштын ата-энелерин коштой 2 жаштын жаңы өкүл аталарын чакыралы. Ушу кептин бар 2 Кудагайда да. Мына 2 жаштын кайненелери алдыга чыгып коюңуздарчы. Кептин бар ушул 2 Кудагайда 2 кайненеде.
bu fotoğraflar kişine çılamazlar mı ya? Hurmatlı Aycan, bu kişini tanıyız. Sizin kayneneniz kutlu olsun. Kayneneni yaxşı görürsüz mü? Ova deyistanın, ova deyisке aylanız var mı? Emin siz kaysınca kayınlamaysiz, mındanlar üstünüzden baş göz bol oturgan uşu kişi. Kazan ayakka varsanız da baş göz bol oturgan uşu kişi. Aycan jada kalsa, uqtasanız düşüңүзгө кире турган ушу киши. Үйдө бул кишинин настроениясы болбосо, сиздики болбойт. Бул кишиде неправ деген жок. Постоянно прав болот бул киши. Бул киши келатканда встречный чыкмай жок. Аварийкан жагып жолдун чекесинде токтоп каласыз. Бул киши өтөт, анан сиз өтөсүз. Кайненеңиз кут болсун. Мындайча айтканда экинчи апаңыз. Ал эми Уран. Бул киши сиздин кайненеңиз. Билесиз, кайненеңиз кут болсун. Кайненени жакшы көрөбүз да? Оо дейбиз анан не. Мен сизге эчтеке дебейм. 10 секунд берем. Чуркап келесиз. Кайненени эки бетинен өбөсүз. Кайра орунду алып каласыз. Кеттик. 10 секунд. 2 3 4 Hadi bereketli. Kudaylar arkası doladı. Arada ama arkası dolumuz. Uşul oğul menen gelin sizlerge çırkap kızmatın kızın değil. Kızımızda gölökö жерге bakkanbız, gökülüne gökmonçok şuru takkanbız. Kanattuğga kaktırбай, tumşuktuğga çoğutбай, mına menti özünü toruna kondurып oturabыз деп, Aycanday kızdı tarbiyalap өстүрүп чоңойткон. Кудабыз менен Кудайдан жакшы тилек болсун. Кош келиңиздер. Toylum şuşuları. Mına Kudagay bu özü jaratılış oşondoy eken. Benim kızım sizge geldiğine boyun bulup bunu bayağı balanın kiçilikeyini çoğaytı ekensin, östürüp ekensin. Biri oşun kaysı жерге gülü bolor. Je болсо ошол кызым кайсы жерге барарын, же балам кайсы жерге үйлөнөрүн билбейт экенсиң. Ана мен ойлойм, мен бул Кудайдын насиби, Кудайдын буйругу. Менин кызым боюп сизге келин болуп атат. Ана мен 3-5 чейин ойломоптум, кече жат ойлонуп айтап эметип атам да. Балам балалуу болгондо билесиң деген кыргыздын бир макалы бар эле го. Биз деле чоңойгучу ата-энебиз, балам эмне кылып атасың десе, ой, мен эле ойлой бересиң деп. Анан бул макалды ойлоп, мен кече ойлодум да, бул балам балалуу болгондо билесиңдер, себептен эле менин кызым биринчи турмушка чыгып атат. Буусу. Анан эми Кудай кылсын, ошо сиздердин үлөңүздөргө кошулуп, эми бул жаратылышта ошондой экен. Бул мисалы кыш, жаз, күз, жай деген болот, түшүн, береке деген болот. Кудай адамдын эмеси деле ошондой болот экен. Менин оюмда Кудай буйруса баатырбек тилектерин айтып атат. Ушул 1 жылдан кийин түшүн болуп, неберелик болот. Анан кышында күн суук болсо, от жок деп чыдабай, жанагындай мен ушу балдарыма айтат элем. Бул турмуш өтө кыйын. Турмуштун ошол жазы болобу, күз болобу дагы эң негизгиси ошонун баарына адам чыдаш керек экен, көтөрүш керек экен. Анан ошону жеңгенде ойлойм, жакшы ушу тилегине жетип, жакшы береке болот го деп. Ана мен балдар ушул бактылуу болууга анча болот бул турмушта. Өйдей болот, ысык суук болот, ошол баарын көтөрө билиш керек. Келечегиңер кең болсун, бактылуу болууга, өмүрүңөр узун болсун. Ушул Кудайды сыйлап, бизди кандай сыйласаңар, ушу Кудайды ошондой сыйлап. Өмүр бою ушу Кудай болуп, биздики сыйын экен. 2 жаш бактылуу болсун. Урматтуу Кудагай, бүгүнкү тоюңуздар куттуу болсун. Айжан кызы
Уран балам, құш болыңыз бек болсын. Қармашқан болыңа төрілді болсын, өсін. Очоғыңар өчпөсін, келечегіңер кең болсын, ырыс кешіп, жақшы бақтылу жаштардан болма. Қырғызстан сыйлаған тату үй бүлөдө болма. Жыл айламай бешик тойларға берейин. Бактылуу болма. Кудагай кызым Айжан кирген үйүңүздөргө канча пут кирсе ошончо пут кирсин. Айжан кызым сизге ыймандуу келин болсун. Улуу кичүүнү сыйлаган, жег жарандарыңыздар сыйлаган, бала чаган сыйлаган ыймандуу келиндерден болсун. Жақсылықтарды қалаймын. Чоңырақпадан бек екі жағды жақсы тілеп, балалы болуш ойында да болбой, Өкіл апаның бойында да болбой, сразу тойында болған мына жаңы Өкіл апа сіздерден. Беш болыңыздар бекен болсын, ардайым жақсылық той болсын, Өкіл атамыз баштасын. Әлемде демекшімін, екі құда әтті жолыңызға, үнжілік құдаларға болыңызға, ұлым менен қызыма, ағай, аман болыңызға, түнш болыңызға, бір-біріңе сыйлаған, ұрмақтаған, ең бақылы жастардан болыңызға. Мен сіздерге аманшылық, тіршілік қыламын. Құтланды кечіңіздермен. Урматтуу Уран жана Айжан. Силер бүгүнкү үйлөнүү өтүңөр менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Силерге чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу турмуш каалайбыз. Ар дайым ушул ата-энеңердин үмүт тилегин актарган үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула. Силер менен баарыбыз сыймыктаналы. Сиздердин тоюңуздар куту болсун. Ушул балдардын ийгиликтеринде ар дайым бирге болуу, кубанычтар коштоп жүрсүн өмүрүндө. Көп болсун кубанычтар. Құдай берілсе, жыл айланбай 2 жаш, егіз уылду болып, Құдағай ұлайым сылайым ендік жылы 2 бешік беріп қалсын деп тілек қылады. Анда біз айтылған жақсы тілек қал болсын, 2 жашқа деген белектер болса, Құдағайлар бір-біргіздерге олған белектер болса тапшыр қойылы, ақтастыр мұндан орындалауыз. Алеме асыр бір жағындар бесіне, алдыңыздарда шул Айжандың сіңбесі Диана деген қызымызды дос болады. Жағындар десті болсын. Қол шапалында. Бактылуу болуңуздар, кармашкан болуңуздар, эч качан үзүлбөсүн. Дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалап, биздин үйүбүздүн атынан жана бардык балдыздардын атынан Айжезде дегендердин тартууламакчымын.
Аны бесе келіңіздер, жұта жағымдар дестенен кейін дағы бір жағымды жақшы тілек болсын. Дұшман келсе, екі чайнап бер жұтқан езелтеніп қырғыз елі тайкелер деп бер тұтқан деп, төрөбіздің көркі дастырхандың көркі, Айжандың жалпы таға жұртын шақырады. Тайге тайжегелері, тайже тайжезде бөлелері. Келіңіздер айтпы құдағайдың төркіндері, жалпы бақаядан Таластан келген. Тайкелер келіңіздер. Hoş geldinizler. Toyda saldı çıkartıp buzbaylı. Ululata bir 3 adam söyleyip kalğanız koşulup başlayalım. Kimden başlayız? Gelin sana. Hurmatlı, konuklu, Kudagaylar, Kudagay toyumuz kutlu olsun. Aycan, Barmaşkan olmak törgütü olsun. Ömrüme uzun olsun, geleceğime gelin olsun. Aman bolgula, baktılı üyüleden bolgula karlarında, köp balalı bolgula. Daima toyun üstünde yüzlerden toy getmesin. Bala çakalı bolgula. Baktılı karla kajet bileslerden toy getmesin. Elin bolgula karlarında. Daima aman bolgula, jakşılık olsun. Hurmatlı qonaqlar, bugun Xudoy bergan yaxshi kun bo'lsa, bugun yaxshi kun va yaxshi kun bo'ladi. Qanday bizning aytganimiz, ularga ularga boshqa o'rtoqdosh bo'lib, bosh qo'shib, shu yerda ko'p bo'lib, to'yda qatnashamiz. Bu to'yning to'y cho'qsilmaysiz. Shu millionlardagi uyga bosh kirgan, uyga Bosakan atlap tut kirgen en çoğun toydun en bilgi uşular uşun toy. Bunaki senin toyunda Ökoğumerdin bunaki üylönü, ülpettiğinizde yaşına kayıp şu жерде Talas'tan biz bunaki taynesi baş bolup bari spirtumanlar şu жерде gelip köy olup oturarız. Aydanayın, Uran, bunaki Aycan kişinin geyinen uşun törüründen başlamış Talas'ta Жашнагай ол чоңойдунан барга төлөсүндүнан жанында түгүн башкасы отурасың. Өкөңөргө калдары эмне биздин ушул ыктымандардын атынан ушул сүйлөп аткандай силерге өмүрлөргө өмүр, бакыт таалай, узун өмүр, жакшылык ийгиликте, дайыма кыргыздын бир алдыңкы жакшы үй бүлөлөрүнөн болуп айнанайын. Карбашка болуп, бекем болуп, бала чакалуу болуп, эки аяка кайдымдуу болуп, Digil jaka biz jaka gelsengizler biz jaka yaşlılar gülüp çaynap. Sizden kudalar jaka varsa kudalar jakta gülüp çaynap yaşlılar çay içip jakşı kudalardan bolup жүргөн кесилер бизге өлкөңөр токтош турасыңар. Өлкөңөр бизди жакшы үй бүлөдөгү жакшы жаштардан болуп саналасыңар. Айнанай бактылуу болгула, өмүргө узун болсун, бала чакалуу болгула. Кудагай мынакей siz жаман жерден келип болгон жоксуз. Түйү таза, жакшы манас атабыз жайлаган, манас атабыз ошол жерде дүйнөсүндө тандап алган жерде келип күтүп атасыз. Сизди мынакей өргөңүздү ушу келиңиз агартсын, көгөрсүн, көкүрөк күчүңүз өзүңүздүн колуңузда экен. Siz
ушул уран менен айжан менен мынакей өмүр бою сиз өмүрүңүз өткөнчө чоң болосуздар. Ушулардын бак тилеги, ушулардын неберелерин, чөйрөлөрүн жетелеп, курсант болуп, ошолор менен жаштап барыңыз. Өмүрүңүзгө береке берсин, ден соолукта болуңуздар, бала чакаңыз менен, тууган жегжаттарыңыздар менен аман болуңуздар. Ошол эми силерге да жакшылык каалайм, айыбызга жакшылык, ушул жерде отурган жегжаттарыбызга дагы, куда сөөктөрүбүзгө дагы ийгилик каалайм. Силерде ушундай той болсун, жакшылык болсун, жакшылыкта дайыма жолугушуп турайлы, жакшылыкты чайышып турайлы. Анан бир оз шашылып айтпай кеттирим, биздин туугандардын атынан спальный агенттуктун үйүнө киргизип берип койдук. Барып калдырыш керек. Кудайбек, ооба. Биздин артыбыздан. Мактаган эмес, жеңе мактаган кыздалдылар деп айткан сөз бар экен. Мен ушу Айжанка студенттерде мен өзүм окуткам. Биздин политехнический бүтүп, андан кийин эң жакшы кызматта иштеп атат. Буюрса мына канчалаган жерлерди көрүп келди. Буюрса биздин ушундай жакшы эсептештирген биздин жеңибиз болот Айжан. Айжан уран силерге каалам, ден соолукта болуңар, өмүрүңөр узун болсун. Дайыма ошо Кудайды сыйлап, Кудайдын бир туугандарын сыйлап, биз да сыйлайсыздар, сиздер түшүнүктүү, Кудайды сизди деме кылсын. Дайыма бала бактыган болгула, силердин тоюңарга чогуу бололу. Эжем менен жездердин кудасы кут болсун, Кудай сизге да бак каалайбы, ынтымактуулук болсун, рызкы болгула. Бөлөлөрдө дең болуусу сүйлөп койсун. Ыймандуу жакшы келиндеги болот деп мен билем, ишенем. Эдем самакларда ден соолукта болгула, майда көп тапчыктар көбөй берсин үйүңөрдө. Эки жыл ошол убакта бешик тойго келем. Анда биз айтылган тилек кабыл болсун. Атайын арнап алып келген белектерди тапшырабыз. Дастархандан орнап бересиз. Бар болуңуздар, рахмат. Алластык кудалар ырдабайсыздарбы? Алластыктар баары ырдачу эле. Алдыңыздардан өтүп коеюн деп атам эми. Негизи таластыктарды башка эл үчкө бөлүп карайт экен. Өпкө, төкмө, анан сөкмө. Таластыктарды өпкө дейт, колуна комуз берсе төкмө дейт, жинге тийген сөкмө дейт. Ал чындыгы, чын. Мына таластын ылдый жагы өзгөчө шаңдуу калыпта. Өр жагынан, бий жагынан Кудай буйруса, анан экинчи антракта баштайбыз, Аны бизе той иесин суранычы боюнча кайрадан Дилшат Кангелдиева. Келиңиз. Апабыз сурап атат. Апа айткан жок белеңиз. Айтыңыз беле. Шуркан апанын суранычын аткарып койгузчу Дилшат эже, келиңиз. Дилшат Кангелдиева кайрадан. Бул жигит мага мындай предупреждать этпейт. Мындай сиздердин чакырып жиберди окшойт. Кадырлуу меймандар, бүгүн той абдан шаңдуу өтүп атат. Чындап ыраазысыздарбы, жакшы отурасыздарбы? Бул жерде мен туугандарым отурат, жемлеже. Абдан кубанычтамын, баарыңыздарды сүйүп урматтайм. Ушул жакшы адамдар үчүн жакшы адамдар көп болсун деген чыгарманы аткарып койгон сатесиздер. Желбиге чакырам, келиңиздер. Unutkarı koyuşar
Чоң рахмат. Барлығыңыздар жашығандар көп. Құда құт болсын апа. Рахмат. Ертесің келе. Асынып келді. Дежем айтады, мол жерде мен туғандарым тұрады деп, алабұғалықтар дейді. Мен туғандарым мұна маяқта отырады, таластықта. Мен таластан болам, бір қол шап қойшы таластықтар. Екі жаш өсінше бүгін үйленіп, ішінеке мамлекет болып отырасыздар. Мамлекет болғаннан албетте мамлекетке президент керек білесіздер, мамлекетті басқарады. Азыр ошол президенттік шайлауды өткізелі, ошол içindeki мамлекетке Айжан президент болсын дегендер қол шап қойсыздар. Айжанның шайлаушылары. Айжан шайлаушыларыңызды көрдіңіздер. 5-тен 6-дан кеше. Ошол мамлекетке Уран мырза президент болсын дегендер. Уранды шайлаушылары. Уранды шайлаушылары барбы? Барекелді. Уран президентке өттіңіз. 100%. Мандат құт болсын. Сіз президентсіз. Сіздің президентіңіз сол тарауыңызда тұрады. Жақшылап қарап алыңыз. Ошол сіздің президентіңіз күні түні жаныңызда болады. Ошол президентіңізді жетелеп бері келіп қойсыз. Келіңіздер. 2 жаш келеді, қол чап тоса алады, шығын 2 жаш дейді. 2 жаш келеді. Kol çalılar. Gelingizler. Hurmatlı konuklar, жана шайлоонун алдында депутаттар чай берет го. Ошол чайга келгенси отурасыздар го. Мына тойго келгенси кол чабып отургуздарчы, кичине көңүлдөрү отурат. Урматтуу 2 жаш, урматтуу Уран мырза. Маанайыңыз кандай? Үйлөнгөн кандай экен? Үйлөнгөнүңүзгө канча күн болду? Ошончо сонун болуп атат да. Мага улуу агаларым айтып калат, мо үйлөнгөн 1 жыл ичи эң сонун, 2-нчи жыл орусча айтканда пойдет, 3-нчи жыл нормальный. Зато 20-25 жылдан бири-бирге өмүр сүрө албай каласың. Кудай ошол күнгө жеткизсин. Кудай ошол күндү коткузсун сиздерге. Анан Уран мырза, кыргызда жакшы сөз бар го, үйлөнгөндө куш болгон бекем болсун деген. Элдин баары айтып атат болуш керек, албетте куш болгонсуздар бекем болсун. Ошо жаныңызда турган Айжан кандай куш экен? Жакшы куш экен, дагы солуу куш экен, дагы жакшы куш экен, Жаныңызда турган Айжан бакыттын кушу. Бул берки куштан айырмасы сүйлөй турган куш. Бул берки куштан айырмасы каякта жүрөсүң, качан келесиң деп контролдоп тура турган куш. Бул берки куштан айырмасы эң негизгиси сизден акча сурай турган куш. Ошол куш болуңуз бекем болсун дейли. Эми секрет болбосо, ушул Айжан экөөңүздөр канча жыл кыз жигит болуп жүрдүңүздөр? 2 жыл, ойбай, нервиңиз нерв экен анда. 2 жыл кыз жигит болуп жүр. Кыргыздын дагы бир жакшы сөзү бар го. Аялды башынан карма, баланы жашынан карма деп. Азыр мен сизге шанс берем, шансыңызды пайдаланып алып жүрүңүз. Бул сиз үчүн да шанс. Сиз да шансыңызды пайдаланып алыңыз. Азыр урматтуу 2 жаш президентке суроо берем. Ошол суроо кимге тиешелүү болсо, алдыга бирден кадам таштай бересиздер, болду. Биринчи жолу бири-бириңерди жактырып калган ким болду эле? Бир кадам. Таанышуу жөнүндө сунуш кылган ким болду эле? Үйлөнүү жөнүндө сунуш кылган ким болду эле? Ойбай. Аласта эң кылыктуу кыз сиз окшойсуз. 2 күндөн бери үйдөн крандан, раковинадан, колонкадан суу алган ким? Суу алган. Ойлонбой, басып кой элдин көзүнчө. Чай кайнаткан ким? Чай куйган ким? Акчаны кармаган ким? Басура! Ойлонбой басыш керек. Акча тапкан ким? Чачкан ким?
Moyundan orta be. Негізі таластыңыздар шuna иманды болады да. Мақтап кетейінші. Келешекте көп балалы болғысы келген кем? Қай бәрекелді. Береріңіздерді көрек сүйген кем? Қай бәрекелді. Береріңіздерді де ата-енелер терең ұрматтап селей тұрған кем болды. Қол көтеріп қоя болсын. Ата-енелерді бірінші орында ұрматтап селей тұрған. Ай бәрекелді, 2 жаш келіп қалыңыздар. Қолшағылар болсын. Қолшағылар болсын. 2 жаш келіңіздер. Бәрекелді. Құтырған 2 жаш. Жақшы сұралар берілді, алдыға қадам таштадыңыздар. Ардайым өмір бойы қадамыңыздар алдыға болсын. Әрбір қадамыңыздарда игілік жақшылық қоштап жүрсін дейлі. Келешекте көп балалы болғысы келген кім десем, бірінші ол Айжан қадам таштады, көрдіңіздер. Құдайым, сізде ылайым сылайым батырене болыңыз, тілегіңізге жетіңіз. Батырене болсаңыз, автобуста бекер жүресіз. Құдай беріздер үшін Ала Оқанның ұлықтығының көйеткен батырене болыңыз дейлі. Анан Нұрбат Туран мырза, ұшыл күнге чейін сіз машина болған болсаңыз, машинаның артқа, алдыға, оң қол, солға айдай береді ғой. Бүгінден баштап сіз поезд боласыз. Ертеңгілен ерте Айжан деген станциядан шығасыз. Айланып келіп кетшінде қарай Айжан деген станцияға келіп тоқтайсыз. Диспетчер Айжан не айтса ошол болады. Поезд десем күлесің не дейсің деп, болбаған нәрсеге теңейсің деп. Мен саған шын жүректен айтар Мұрат мырза, ошол поездin жыл сайын вагондары көбөйсүн деп кол чап, 2 жашты көргөзөт. Кол чаплар болсун. Мұрат мырза достор, шаңдуу. Айдыз Мұрат достор. Мұрат мырза достор кайсы бол? Ал төрдөгү бир ордусунан туруп кол чап берип койчу. Шатыра шатқан, кол чалып. Опа! Бір жағында жақшы тілек берелі, Шұрылқан апауыздың төркіндері, жана шондайлы, чоң тайкелер бөлілі, Шамансур тайке біле, Масалбек тайке баштаған, жана шондайлы Жегішбек Мелис Рахман атты жалпы тайке тайжеге бөлілі. Оптом келбірен, келіңіздер. Келіңіздер. Тайке тайжеге бөлілі, апауыздың төркіндері. Төріңізді көргі достар, бұнды көрген чоң тайкелер келді, тайкелер қош келіңіздер, ардайым жақсылық той болса, 3 адам сөйлейбіз қалғаныз баштауыз, кімден баштайбыз? Бақытты болсын деп тілейміз. Менің ойымша өстерінде жаңағы алдына аттан чоң жақсы тілектерді қойыш керек. Ошол тілектерге жетішке әрекет қылыш керек. Енді бұның ішінде біріншіден ата-енеңізді денсаулықты болсын, көп жашасын деген болуш керек. Сөзсіз. Анан кейінгіде өзіңізді шевіре көре деген болуш керек. Тілек мына ушыларды қалаймыз. Сіздерге да ушылай жақсы тілектер бағынан көстіп қалаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Біз мына 2 жаштың тойына келіп отырамыз. Біз тағы жүрдік. 2 жашқа келіп қаламыз. 2 жаш бақытлы болсын, өмірлі болсын, ата-енеге күйімді болсын. Ақтоғықта жөжелесін, ағырықта мемелесін дегендей, алдын мал бастың артын балғасын. Минетілесе тілегіне жетіп, ата-енесін өмір бойы сыйлаған ең Қырғызстандағы жақсы адамдардан болып, ошо бір семья қошып отырған, шондай адамдардан болып, ошондай семья болсын, ошыға жетіп қалайды. Hurmatlı yoldaşlar, bugün Şurayı Keles'tin
Otobüste ошол ийлерин атары биз үчүн абдан кубанычтуу күн болуп турат. Бүгүнкү күн шууру эжебиз кыстуу таалайгулабы күндө болуп атат. Ошондуктан ушул эки куданын тең бүгүнкү знаменитси күнү менен чын жүрөгүбүздө моодек адамдарга аткан куттуктап уруксат эткиле. Берекич. Куттуктап уруксат эткиле. Эмне дейбиз? Менин жээним экөөңөр бактылуу болгула. Дайыма жакшылыкта жашагыла. Өмүрүңөр узун болсун. Алдыңарга кандай жакшы ой максат тилектерди койсоңор, ошол максат ой тилектериңердин баарысын тең турмушка ашышын каалаймын. Дайыма ынтымактуу жашагыла. Турмуштун бийик ашууларынан, тагык жолдорунан кол бармашып, дайыма бирге жүрүшүңөрдү мен каалаймын. Жеңе билгиле ошону. Эмне дейм, мына ушул бүгүнкү үйлөнүп отурган Уран Бишкек Баатырдын небере чебере дүүрадар болуп келет мушул. 1750 жылы Бишкек Баатыр 60 жылдары Бишкек бул жака келген. Мына ошол Баатырдан калган неберелер ушул балдар. Мына эжемдер, биз баардыгыбыз ошол неберелер могу жерде тургандар. Ошондуктан силерге дайыма ийгилик, бакыт алай каалаймын жолдоштор. Ийгиликтүү болсун, бактылуу жашаңдар. Бөлелерден сүйлөп коесуздарбы, кошумчалап бөлелерден, э? Хош келипсиздер. Бүгүнкү мега хош келипсиздер. Бөлөм Уран, келиним Айжан. Силердин өмүр жамыңыз узун болсун, келечегиңер кең болсун. Өмүрүңөр узун, өрүмүшүңөр жайык болсун. Алдыңарды бала бассын, артыңарды мал бассын. Келечегиңер кең болуш, ата-энени сыйлаган урматтуу жашкадан болгула. Төөлүк колуңарды үзүлбөсүн бирге болгула ар дайым. Эмки жылы ушул абда Кудай кааласа, бешик тойдо бирге бололу. Алтынга толсун колуңар, акылдуу жубай болуңар. Күмүшкө толсун колуңар, күйүмдүү болуп жубай болуңар. Арзышып, сүйүп, сыйлаган асыл кеч жубай болуңар. Жанашып терең оюңар, чарышып турат боюңар. Алтынды детте арзыган ак жолдой жубай болуңар. Кармашкан колуңар бекем түбөлүктүү болсун. Силерге ушуну каалап элем. Рахмат. Белектер тапшыралы. Айтылган тилек кабыл болсун. Арабыздан наз гүлдеген эжекебиздердей калганыбыз ортого оптоп чыгабыз, бийлейбиз. Сиздер үчүн бир 20 мүнөттүк антрак болсун. Антрага чыгабыз, антрага. İşte
Бarakelli. Восточная тематика опять для вас.
Жерден қолды биік көтеріңіздер, барыңыздар, чоға. Все поднимали ручки. И помахали веселей. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Bir жолы өзіңіздер бол жағып қойыңыздаршы, өзіңіздерді қуаттап.